Umwaka wa 2025 ni umwaka abantu benshi bafite ingamba zigiye zitandukanye. Amakampani akomeye ku isi ndetse n'amasidio akomeye, aba producer, abediting amafilimi ntago bicaye umunsi ku wundi ijoro n'amanywa, birwa bediting amafilimi bashaka kuzatwereka muri uno mwaka. Uyu mwaka ni byinshi byiza bigiye kuzaba ku bakunzi ba filimi, muzareba maze munyurwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe zimwe muri filimi zitegerejwe cyane mu mwaka wa 2025. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, twatukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye ku buryo utazizi byagufasha kuza kuzireba, tukakubwira no ku tuntu n'utundi ku bintu bigendanye n'amafilimi ndetse n'abandi ba celebrity bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi kuri ino channel yacu ya Rukezo. Reka dutangire tureba zimwe muri filimi zigiye gusohoka muri uno mwaka wa 2025. Ku mwanya wa mbere kuri filimi itegerejwe igiye gusohoka muri mwaka wa 2025, amazina yayo yitwa 28 Years Later, The Mission Impossible, Avatar, Fire and Ash, Thunderbolts, Jurassic World Rebirth, The Fantastic Four, Superman, Captain America, Brave New World, How to Train Your Dragon, Snow White, Mikael, Constantine kabiri, Zootopia kabiri, Tron Ares, The SpongeBob Movie, Ballerina, Monte Cassino, A Minecraft Movie, The Bad Guys kabiri, Karate Kid Legend, Highlander, Mad Max Wasteland, Final Destination, Wolfman, Nobody kabiri. Izi ni filimi zigiye gusohoka mu mwaka wa 2025 zitegerejwe n'abantu benshi batagira ingano. Icyo ngusaba ni ukuguma kuri ino channel yacu, ukagumya gukurikirana ibiganiro tubagezaho kuko tuzajya tubabwira detail kuri buri filimi twababwiye. Mpamagara Gustave niko nitwa. Niba iyi video igushimishije, yisharinge bagenzi bawe. Ciao ciao, hasta la vista.